Cocina una divina, hafesti na aeropuerto pat plasan bat kunairi, kay gihamgi Istanbul Grand Airport, Giza Turkiya, lo paramano ham. Para Egipto, Cairo. Panabahal sa Diablo, malago ba fakir? Ha? Pues Benetso. Kaya kumpren ni si Gregory na ginasa puraudso para bay fatto esta paraitano egipsio ni bulan tigo na istorya anay todo si faraon siya magobyet na itaw-taw kalanhasi zoos. Janitano ni famoso para Gran Piramide siya jatya mamaham pues ni hinay Misir kumekailek niya Egipto gifino Arabi. Jangin ciudadano americano how necesita una pasi entre 25 pat 30 pesos cash para i-visa jangin unanga hasta kimatwag aeropuerto pat sinya una aplica con tiempo y i-visa di oficial na página en internet gobierno na Egipto. Maulik y ambos na klasen visa para turista durante 30 días. Hu recommenda na un taytay maulik todo y reglamento siya por i-visa jan pasaporte antes di un fahan i-bizete na aerolínea. Para hami, todo maulik jan sad de ki proseso imigración. Japago necesitan decidir ko bayan usa Uber pat y taxi. Para quien tengo, bayan hano para otro na ciudad, Giza. Anay gaigi i Gran Piramide siya. Jatago ilek niya si Google. Na mas ki una hora para bayan fatto. Infaisa ni taxista gwinigi aeropuerto kwanto bali niya para bayan siniguni. Jailek niya 30 pesos americano. Pues en babay at mami Uber. Jailek niya iurizan 535 libras egipsio. Bali niya. Nikalan pareho ha 9 pesos americano jan 85 centimos. ¿Cómo se dice Egipto en árabe? Oh my god! No! Misir. Dala este sa enedzak taimano fumino Arabi zatade ka malefa guesta si Gregory. Pues esta sinya una divina amano na nadzek. Uber, lo aviso, y Uber tisinya humalo mi aeropuerto. Necesita un famokat hasta ipatkeo, pat parking, para kisinya utagamaw. Zadai, sa atsuka sinyaw na hanagwi mensahe gi app, pat agan, haso na tiene kiti atungo fumino English y conductor. Haso lokwe na maseguro Uber, sa tisinya makoblao mas salapi. Tisinya magagaw propina, pat tips, di necesario tulay ka isalape mo, sa solo ma-accepta tarjetan kredito. Waha resibo mo, kung todo mafanuihaw, todo itsalan niyon upos durante hinanaw mo. Nice! Yamon guanaw gi kareta para ki unli nataza a reglamento gitsalan. Kana en meiham manay 2 biyay kalan para bayan tinetpi. Matuam tsadik antes di una hora. Za super barato y Uber na kalan ni na mamahalaw zo anay matuam Giza. Za uri para na wapasi menos de 10 pesos americano pues una igwe ni 5 pesos más para propina. Gwini zon mami hotel. Za trabia ti uhongi na gaigi astisia na piramide gisan menaho. 99 pesos americano kada puengi. Pyramids Valley na anya i hotel. Maput para bayo fanui hamzo anay matuham taimano posisyon niya gisan hizong. Sa jangin malihaw ni taw-taw esti. Todos makebebendiaw masaya hafa nagwinaha. Tours, pat souvenirs, jagwafa magun manggagagaw sa lapi. Ocho na abiso. Adaya, jangin na pasi reservasyon hotel. Jan tetsera na kompanya, pat third party. Kalan Agoda, pat Priceline, por ejemplo. Inapasi 45 pesos, manahanagwi ham ni konfirmasyon. Pues anay matuham gi front desk. Ilak niya na esta hokok edzo na klasin 4 iwapasi gi internet. Za uno ha na 4 tetanan na momento. Lo 99 pesos americano balinya. Za necesita bayapasi 50 pesos ma. Ta za masi niya bayan segwi, pues inaccepta za napasi uno ha na puengi na sumagagwini. Za indecidi para bayan aliga 8 na hotel para isigenti na dia. Anay utayta i resenya siha pat reviews siha. Gi esti na hotel gi Google. Gua mega ina taw-taw ilag niya na sesu di masusedi esti na klasin estafa pat scam. Hombres gi 8 siya na hotel. Lo mga tatinaso,
Tibayan sedi na una lastima i-experience yan mami. Masaya manaiham ni dos gimen mami welcome drink. Dibat di. Sugo, granada, pat pomegranate di Fino English. Za matutuhon nga buroto, dyan ko sinastop pa sinianten mami gifinena. Lo abiso numero 3. Sa mo umaata ni Taw-Taw. Sa mo kumantuto si sa tiene ki para un madadalaki todo el tiempo. Para ufang gagagaw sa lapi. Zati para umadingo ha hasta kiyo nai. Janggin maatan ha pat makwentusyaw. Alok syokran. Ni kumikilag niya si Joos maasi gifino Arabi. Estamos en una calle rara. Esto es la situación. Con repara na kalana manyaw esti na lugar dyan taigwi turista. Solo Taw-Taw esti zay kamedyo. Manatutut. Siyempre un fafaysin na para mano ham. Pues magayat at ko liko am na dos. Jatisinya ham kontinua janggin fatta gimen mami bino. Hahaso na musut man. Itaw-Taw ehipsyo. Ja maprohibi gumimen kwatket na at kot. Gi majoria na lugar giza hipno. Ombrestaja bebida at kot. Gi hotel siha. Lo manyodadzo lugar gi Google na mambendi bino. Ja mamumokat ham minaliligaw itanda anay like niya Google Maps na gaigi. Ja tiap mamakto. Wow. Mamokad ham 20 minutos za put fin in soda itanda drinkies. Za tiuhongi na lokwi ma-accepta tathetan kredito. Inapasi 400 libras egipsyo. Pareho ha urizan 7 pesos americano kada boteza. Za gaibali ha para ham. Mago fidos na turista. Pues enbiraham pumaseo gi urizan hotel para enlihafa na aktibidad siya. Waha para bayan segwi. Lokwi para bayan faisen itauta puri famoso na debat di na show na managwaha para 1 na ora kada pupuangi hihot gi esfinhi. Pat Sphinx gifino English. Anay man mana fanila i piramide siha zan diferentes kulot kandet zama kwentos por historia niha kada piramide. Tagwihi managwaha i shogi san hizong. Sinya un fanaligaw kwatket na restaurant pat bar gi atof masaya mano na hotel para kionega. Bayan descansa un rato Zabayan hana para restaurant otro na hotel. Masanganyam na sempre mas bonito para bayan ega i show gi restaurant i atof gwini na hotel. Se llama Great Pyramides. At suka ti sumasagahaw gwini gi hotel, maulika sinya un fahan i servisyon huka pat sinya haw mamahan sena pat gimen. Eh? Fanam? Janggin ti untungo ha fa huka, ahe ti kumekilek ho hooker. Hookah? Kostumbren Arabi na klasen sumupa. Un supa ibapot i tabako. Sige, supa! Jan lokwe guaha diferentes na sabot. Infahan isabot manga jan menta. 5 pesos americano ha balinya. Manye jan genesta gaya dathaw 18 años jan zamo sumupa. Hunggan jan mami huka, logaon mami sumupa sigarizo. Shukran. Matutuho ni show, anayon lii es finhi, ianay makwentos ki speaker. Jatigof agang para makomprendi todo i hafa kumikilag niya. Jangin malago ha mas bonito na eksperyensya. Fatu taf-taf, jafata tsung mas hihot gi kanto. Where their devotion to medicine. Coming from the north, unattended by a monumental causeway. Suscribe how para kisingon ega isigente na video. Jan hafa bidan mami hamina dos aventurero. Jan naiham ni jamu like, pat me gusta, por favor.